Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allah. Kaçan kızın balagatka jetkende, ubaktısı kelgende, jana kaçan uulun balagatka jetkende, ubaktısı kelgende, atasının mildeti bolot, emne kılış gerek, balasına ayal alıp beriş gerek, nikesini kıydırıp beriş gerek, бұл mildet bolot. Atası kılbasa bol öte çatak masale деп айтылат. Misali qarаңыздар, Hazreti Peygamber'in hadisi var. Men wulida lahu veladun, kimdin erkek balası törölse, falyuhsin ismahu ve adabahu, anın adevin jana ısmın en jakşı darajada emne kılsın, ısmın jakşı oysun, adevin kozdosun deyt, jakşı tarbiya bersin деген söz. Fa iza balaga falyuzawwijhu, kaçan balagatka jetse anı üylöntürsün deyt. Fa in balaga ve lem yuzawwijhu, balagatka jetip, waqtısı kelip turup, muhtaçlığı bolup körüp turat balasını. Waqtısı kelgen eken. Bizde bayagı bir тура эмес түшүнүк бар. Oğlum şaşpayla koyçu, butuna turup al, birinci uy alıp al, maşina alıp al, deginde mындай kılıp al dep, 30-га чейин, 35 yaşka çeyin. Atası oşo ündöйт да atası. Бұл ата өтө коркунучтуу bir нерсеге баласын түртүп атат. Hazreti Peygamber эмне деди карасаңыздар? Эгерде ошондой кылбаса, убактысы келгенде үйлөндүрбөсө, фалам юзавwijhu fa asaba ithman, ал бала дагы bir günögө батып калган болсо, ошол günö fa innama ithmuhu ala abihi, атасына жазылат дейт. Кечиресиң, эми кечиресиңер, ачык эле айтпайын, мындай баласы балагатка жеттирип кокус bir жерде туура эмес бир ишке кирип калган болсо, атасы ошол ишке кирген сыяктуу күнөө атасына да жазылат. Баласына да жазылат, бала таза болот деген маанисинде эмес. Баласына күнөө жазылбайт да, атасына, баласына да чуркап жүрө берсин башка жерде. Ата баласына да күнөө болот, атасына да күнөө болот деген сөз. Бұл сөздү Qatada rahimehullah aleyh'tin dagı bir sözü var. Kana yuqal iza balagha al-gulamu falam yuzawwijhu abuhu fa asaba fahishatan athima al-abu. Эгерде баласы дейт, балгатка жетип туруп, атасы аны үйлөндүрбөсө, баласы да ошол себептен күнөөгө батып калган болсо, анда эмне болот? Анан фахишатан деген сөз баягы күнөө, жаман күнөө. Зына да Эсимал абу, ата күнөөкөр болот дейт. Ата күнөөкөр болуп эсептелет дейт.